Paul Kutla ni TUM sang ni le som ni paruk in rin ni ani a best collection mizo channel ngai thlatu te kumthar sang ni le som ni paruk chibai kan buk fek cheu ani ole tuntumai hianin puan tur engemaw kan nei thu thar kan nei nuala hei nizan lam news hi letukin thleng pon ania Trump chuanin Iran warning a pe ti te ani le tarum rum mai kan hret tak ang khanin Iran a hian protest lian tak mai a om meka Donald Trump chuanin Iran sarkar hian protester te chunga rova taka hma ala ni chuanin US in rol don ni in Donald Trump chuan a soi mau mai a hei hi big news khovel media zong tena an boi pui le mek chuani Trump hi in rol du tak rin ani tuna protest Boruak ma po hianin Iran nuclear program hi Iran hian lakal pui le ni ya hriat ania kan hriat ang khan US B2 bomber 10 GBU-57 massive ordnance penetrator anti lein hnuai thuk tak bunker khong tak ang chi te khor chet na bom lei hreu thei ang kha an thla ka kha Iran nuclear mun ma uranium facility ti chet na ta na an ti nia a chena saviau reng boka Israel ne na anin do po US khan kha bom athlak nu khan in ka haya puan sak nge ne kha khami nu khan Iran chuanin US dodal na eng mokal chho puya sarkar malak na diplomatic ang zong phupa hanin lak ton sak angte athleng chawa tin tun haya military drill air defense drill lian tham tak mai Iran hian akal puya chutiang chuanin US base bulate be pui thlak na angchi bom puak ti te kha Israel Iran in do nu khan thleng bok khatiang khan Iran hian US ya zui ve a thei na china ati boi ve ania hei tun haya Iran chuanin Israel na kanin do ai khan tuna chuan kan chak to zo kan US France Germany ani mo Israel ani mo Iran laka boina an nei ni chuan khatiang ang nor na Iran chung an kalpui le ani chuanin until ti sualian beran yang ti in Iran president Mesut Pezeshkian khan karmasa khan alo soi to boka tiang chuanin Donald Trump chuanin Iran laka hian chan let na lian tak kan kalpui le mai thei ti khan tunkar bulam khan Trump hian alo soi bokani chutiang Boruak ko mek lai chuanin Iran a protest lian tak mai oma tuna hian thu thar bera chuanin mi paruk lai he protest hoi hota wang hian an thi to nge ani Donald Trump chuan Iran a nor hoi hot protest te tha an ni zel chuan US a in rol don ni na soi US President Donald Trump chuan Iran thu nei tu te chu amuanom zong le rem na zonga mala turin le nor hoi hot tu te dor turin ati a Washington chu tianga protester te ti du dana lian taka thlenga ni chuan Washington chu a chuak don ni in a soi social media a thu posa Donald Trump chuan lock and load hatia chuta Iran akal tur hian kanin pei to ani ti in a soi engangin ngen kal don ti te thu chip chiar Trump hian a post lem lova Iran malak na chang le turin Iran akal kanin pei ni hati Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Senior Advisor chuan hemi hi chang le ta Traman in rol atuma chutianga ni chuan a film khuranga ni Middle East pumpuya buena ati chuak don ti na ni mailom hati Iran rama hian economy din huna chheviau maya hi mi awang hian MIPUI ten nor an huai hota tun hai kar khan mi pariat an thi to nia soi hani nimin zirtop nilama athut social platform atramana posa hian Iran hian remna zongin monam zongin nor huai hotu te hi ador atha tharum manga chutianga anor chiamani chuan US in rol theina nei thu Trump chuan a soi United States of America chuan Iran MIPUI te chan chuak ang ti in a soi mi mai US President hian a posa hian Iran thu nei tu te laka Washington in eng action nge alak don ti a soi chiang lo na chungin sipai malak na ani rin ani bera June thla khan US chuan Trump thu pekin Iran nuclear site laka be pui thlang la lian taka local pui to ni khani china kan soita kan khanin Iran lei hnuai mun ma nuclear song bol na uranium song bol na mun kha GBU-57 anti massive ordnance penetrator lei khor che thei bom chak tak mai lei hnuai ver tlang thei bom angkha lian tham tak mai khan thla ka khan Iran lei hnuai mun ma ati chena saviava kamenu khan US Iran Israel in kar in dawna khain ka hai mangena ti topani kha chumi nu ajon American official te chon he be pui thlak kha be pui thlak na khan Tehran chon nuclear al tuam siam theina ti kholo na sa ni nan soya hi Iran
thin rim na voin thlengan na thin rim na chu hani phubalak na tan Iran chuan Qatara US pai mun pui lian bera missile akap lut nge hani kha German social media post a hianin thu chu asiam hnu loka hianin Iran Supreme Leader Khamenei advisor Ali Larijani chuanin vaukhana ati chuaka Trump hian kan ram chung thila inrol theina nei lovani helai bial MIPUI hi ati chedon tinani maya America hlokna ati chedon America interest le an infrastructure helai ram bial kan hun ma kan ral thuam ten an ka phak maya hi US hian a ui lawani chuanin hetiang hian inrol turani loti in Iran lam chuan an run vo ngal khur mai Iran rama chuan norhoi hotna tuna hian lakal chhozela sorsi nang lova sors then kha chon mi paruk thi angin an soya then kha chon mi pariat an thi to ni in an soi ve thung enga po chuni se he norhoi hotna hi alian tham chho veu ti jo hria thayome Iran khochak lam lordega na chon norhoi hotu de security force te in kara boina lian taka chuaka mi pahnian thia semi official first news agency le human rights group hengo de chuan hemi jungchang hian puanga asna a mi pathuman thia kauda sa mi pakhat thi boka an vai hian Iran ram ko hlanglam athi ni in first news chuan puang hani first news in security force pakhat athi ni in a soi ve boka hengo a hianin lordegan a tha mi pani te hi norhoi hotu ni thu soin an mingchu Ahmed Jalil le Sajid Valamenes te hanne Iran chimlam Fulat Sahara mi pakhat athi bok chimlama hianin Marsda sa mi pakhat athi boka BBC independent takin thi te hi fin felo na chungin social media footage post ranga chuan hei hi chiang taka tarlan ania BBC Persian inan puandan chuanin lordegana te terana te matsda kha te norhoi hotna lian takin akal chhomek ni in nalang hani Iran official te chuan hmain an ram security force telin nopang pakhat telin mi paruk an thi to ni nan chem tholani khanin university zirlai ten norhoi hothian ron thlop thar boka tiang chuan khopui engmaza ta traidar chhomek nia soi hani clerical ruler te helai Irana rorelai ansa khwa rinna radical nena chompola Iran kai roi tu te dodal hian Iran MIPUI hian tun ma tang khan nor an lo hoi hoto thina an sarkar kal phungalung oilo MIPUI tam tak Iran a hian an lo om ve to a mando po khanin Iran mei che pakhat tunai tu tena an tha wanga lung oilo protest po kha athom ana viawani kha kha mi phei kha chu Iran chanchina norhoi hotna lian ber ani nge ni kha kathil thlengka kumsane la somni pani kha ania hijab in bel thalo nia pu mei che no pang tak pakhat amini tia soi security force le thunai tu tena an tha nu khanin protest lian tham tak mai Iran a khana oma Iran sarkar khan nam thlumai dona riat na kha omlain amai ro chu sarkar khan protester te kha an thunun le thei ta ramani kha Donald Trump hian ma po in Iran MIPUI te chu atran angjong in lo soi to a chuti line Israel prime minister te ne hu po hian hetiang zong hian lo soi photo boka Iran hruai tu nangmani ti du da tu cheu laka hian in zalen angai ni tiang zong in Israel prime minister po hian Iran MIPUI hriata tan thu lo soi ve photo boka UN in puya nikum lama thu soya po khan natine hu hian hetiang zong hian Iran sarkar kaldana that lo thu kha alo soi riap to mai ani Donald Trump an Iran ramchunga enroll tura ma alak thei thule chutiang chuan an kal thut thei nia asoi nuwa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thuron petu pakhat Ali Samkhani chuan Iran ram ven himna Iran ram thu nei na palzut na hei hi ani don ani red line US chuan apal tlang don tina abo chedon tina ni chutiang ani chuanin helaram biala herin dona lian tak chu a in ran nga lang ati Samkhani chuan exaron posa Iran security ran ram himna palzuta zalen na bo chetu ram man omani chuanin antana poyangan kuttan sakani yang tin drama thu sei chu ne so thakin ron chang leta ama khan Donald Trump khan Iran hian nuclear program ankal puile ti kan hria ni chuanin Iran chu be thei ani le ang Iran chu be puihlak na manga nuai le ani don ti in alo sei to nge ani kha chutiang zong den chen tele tu na protester thlawang hauna nipa formin
Trump hi chele phut thei ti chu ani le tameka enge chanchin kan nga chang zelanga Iran official senior dang Iran Supreme National Security Council Secretary Ali Larijini chuanin Iran a norhoi hotna hianin US le Israel chuan mipui te mar an dekani mipui te chu an kheu kala ne ti in alo pu to bok ani mipui te mong an hiat ani ti in alo soi to boka Trump hian heram chung thila US in rul na hian helai bial pumpui ati chhedon ti hi a hriat angai ni America mun ma engpo helai ram bial om te po hian an tuar hle don ti hi Trump hian a hriat angai ti in Larijani chuan a soi tun ma in Iran hian Middle East a America sipai om te hi bei alo tum fo to be turin vau khan na lian tak tak alo chak chuak to June thla khan US in Iran nuclear enrichment site laka GBU-57 massive ordnance penetrator lai nuai khor che thei bom athlak nu khan Qatar US base Middle East US base lian ber omna aluden air base su Iran khan alo be ve to amai ro chu khata khana be fu tak takang ti a hlaude unge ni a che vel kha kap de ringota tiang vel da chu US laka phuba alak dan ani tuna Iran a norhoi hothi Tehran le a che vel khopui ate ani de berna chungin tuna hian Iran chimlam khopui lian Isfahan po atrai dar to nia soyani dornei tu tele sumdon na hmuna po sarkar lakan lungoi lo thu andor pon an sumdon na hmun pon ate antar chuaka thujiak te antar chuaka zirlai pol te point lungoi lo na hi an thlopa campus rang ate po Boruak hi alum chho tran nia soi ania sanele somni pahni ka Irana norhoi hotna chuana lian berania khatiang ang kha thleng chhole mayang ti hlo thona lian tak tu na hiana ommeka rampo na teng US Israel chu mipui te mong hiat tu pu an ni boka chu tiang te noi chu an Boruak ania an Boruak hela lian chho hlup mai theini US a in rol tak tak ani pheichon Israel chu aum le thei lo tura han ngai phot mai la chu tiang te chu ani enge thleng zel tur hi sanele somni paruk kan chuang kai chau he tiang Boruak khian min lo mok ngal chu ni phot mai Iran President Masoud Pezeshkian chuna tira norhoi hotu te hi in biak puya chuan som ve bok takna kum sanele somni pani norhoi hota khanin in biak na le arem na zonga monum zonga an boina jinfel ai khan tharum kha Iran sarkar khana mangta zo kania khatiang de uchia khan tu na po hian Iran sarkar hian mipui de he vaudai an tum ni in alanga Pezeshkian chuan norhoi hotu te hi legitimate demand ngai thlaturin sarkar chuan a hriat tir ni in asoi mase tun hai norhoi hotu te thi na hian tuna protest nei me khi Boruak ka volian chho vio maya thunei tu te chuan amonam zonga remna zong anjong lo ti alanga tharum mangin protester te hi an nor ti lo rual ani lovani Iranian Revolutionary Guard Corps thu chua chuanin haram dang mi te Iran chunga anin rolemo chutianga mipui te mong hiata ma an la ni chuan chu kan ram himna kan ram zalen na bo chet na chiang takani a red line pal zut na chiang takani tin thu chuan siam ve bogani o enga po chuni se Iran Boruak thar kan nga chang zel turanga ila norhoi hotna hilian chho zel ania Iran sarkar le mipui te na zoka innora mipui ti du da nele chutianga tharum manga protester te norboi ang chi te athleng chawani chuan Trump hian rem chang ala in Iran nuclear boipui laka bepui thlak na manga vona a chak chu mek lai hian US la Israel hian Iran nuclear ral thuam a boipui thar le hi bepui thlak na manga chan let an duwa chutiang chu aru katin intin tu mek bepui thlak tur in pu cha mek a om nia soi ani lain tuna hian hei mipuite Iran mipuite protester te thlawang ho wanga Iran ram chunga in rol tramin atum ania chutiang jong han ngai tu chuanin US tan chuan Iran beisu hun ram chang tak ain her chuak don ni chutiang jong han ngai tu chuan US tan Iran beina hun ram chang in her chuak don ta ni te pon alanga enge thleng zel don kan ngai chang zel don nia o hei tun lai chu Yemen lamba Boruak thar a oma kan thria tangin Yemen hi Houthi hel ngonglen na mun anita a Houthi hel te yen Yemen ram tam zo khituna hian an thunun mekania Saudi kai hroi tangrual Paul Khanin Yemen Houthi laka hianin bepui thlak na khan local pui thina tun ha ja nikum lama tang khan Israel le US te France te chuan Yemen Houthi te hian be thina France chuan malak nan top sen ria US po
Yemen Houthi tenen in rem na siamin in beiton lo turin thuthlungan neya US po chuan Yemen Houthi beichu ban san ria Israel chu amal tranta hani kha amaro chu Yemen a hian tangrual sipai Saudi sipai te le UAE ni emo le sarkar engemaw zat sipai te an la om ve thawa Houthi hian Yemen rampum pui hi an thunun chielawa chutiang ho sarkar dang sipai omna biak Houthi ten an la thunun lo mun om ve nual thoti ka han hretai la tun hnaya UAE chuan be pui thlakna akal pui thut maya hemi chungchanga hian Saudi le UAE chu anin muthiam lo viau mai Yemena be puan thlak na chungchanga anin muthiam lo wangin UAE le Saudi Arabia te an Boruak so sang viau maya hemi wang hian Saudi Arabia chuan Yemena an sipai te an thiar chuak tran mek Gulf ram pani te hian hun rei tak chunga tangkhan Yemen tual chung indona kalpui meka hian international level ina pom thei sarkar din chungchanga hian in an thuin mutolawa maro chu ground Yemen Houthi beitu te an la thlop ve thung ani Friday khan UAE thlop sipai te chuan Yemen lama be pui thlakna thar an kalpuya Saudi thlop ground force lam chuanin Saudi Air Force tenen thlona mangin be pui thlakna han kalpui ve boka tiang chuanin an thlo baram ve tena be pui an thlak dan hi ai nang lo heta hian buena engemaw an nei chhonia soi ani boka Yemena hian kumsan le som pali khan tual chung in dona a chuaka aram re thei tak an ni to na kalain hei voin thlengin in dona hala oma hemi wang hian an economy a chheviau to nge a thlona manga be pui thlakna lian tak kalpui ani boka khovela sarkar re theile tram tok mek zinga hian Yemen hian tel ani chutiang chuan sangnele sompali buai tan tira tang khan Iran thlop pol Houthi movement lian takin Yemen a hian an oma Iran ko chaklam mar chaklam hun tamzo kan thununa Yemen khopui sana chopin Houthi te hian an thunun ani he boina hi kumsan le sompanga khana zual chawa Saudi Arabia le UAE telin Arab ram tang rual te chuan Yemen a sarkar tharapian thena turin an beya sipai chakna mangin Houthi te nor tlom ngai tumin an be ani inka hai nei chho ani a Arab ram tang rual te le Houthi indona chu tlemin an ziom chawa borok padai chawa tilain Saudi thlop rorel lai pol Presidential Leadership Council chu kumsan le somni phani khan din ani a Houthi do dal tu pol rang in pum khat tura ro man na siam tu chutiang ani wang chuanin Houthi do dal tu pol rang in pum khat tura ro man na siam chu a CHHAN nia soi hani hetilai hian Yemen chimlam hun tamjok chu UAE thlop in la khran du tu Southern Transitional Council ten an thunun ve boka December ni khan in do na hi azwal le STC chimlama independent state din tumtu te chuan anram kho chaklam sipai be pui thlakna lian takan kalpui ta rang takin sarkar sipai te hna tengin raman la STC mason STC hi UAE thlopte hanne STC in raman lakna zinga hian Saudi ramri oil tam tak thar chuana Hadramaut province po hotel ani STC chuan he be pui thlakna hi chimlama stability siam that ani theinan Boruak thalo siam thatani theinan hi atul ni nan soya ma se Saudi kai hroi PLC ho tu Rasat Al Alimi chuan helna ti na soisel thung STC in chutianga ma an la chu Yemen Boruak ati chiani ti nan soisel ani hewang hian Saudi po helung oil oviau Saudi kai hroi tangrual pol te chuan thlona manga be pui thak ani wangin buena hi azwal ni nan soya Friday khan Hadramaut province STC sipai kema Saudi kai hruide chuan air strike an kalpui ve ta boka hemi wang hin mi pasari an thi nia soi hani Saudi kai hrue tangrual pol chuan kartop khan UAE chu sipai man ruwa phur long pani in la khran du tu te hna an thon ni in an puwa chuteng chuan UAE thlop le Saudi thlop te in kara Boruak thalo taka om chho me kani kumtam tak chung buenara phlak tak to na Yemen hi economy an hiam veo maya Yemen economy a chena sa veo to ani ram chunga mi makta doi somli vel chuan ril tram na an tok mek an ma chon meka ram chung a MIPUI re theina a hianin khovela apathumna ani hial nia soi ani ril tram na level percent chu sang veo nia soi ani kumsan le somni pakhat khan UN chuan buena ril tram na risel lo na
chu tiang zong tamna mun chu yemen ani thu soin mi noi thum sing sari sang sari te chu henga wang hian an thi to ni in an chuta an zinga mi noi ni singa sang kwa chu naw pang kumnga hnuai lam an ni thu han soibok o hetila hian Israel Defense Force chuan Lebanon chhimlama hezbollah ratuan force training na hmun an bei vele ta thut mai ral thuam da na hmun tam tak an bom chhia Israel Defense Force chuan min lam khan Lebanon chhimlam hezbollah a target lian tak tak an kapa chungzinga chuan firfiak pol elite raduan force te hmun ma training compound po atel IDF seidan hilai hmun hi Israel sipai tele Israel civil mi tele ka be puithlak na tura hezbollah tena an ruam man ani thu soin hemi wang hianin preemptive strike an kalpui Israel sipai le MIPUI ten ron be mangeya be khal angai ti Israel hian an hria chu tuna hian an tilhor ting ta ni sipai te chun tu hnaya ral thum da na hmuning emazat hezbollah infrastructure dang te pon no kap che to bokani interceptor missile mang hian thlatam tak chunga avoi khatnan he hmuna hian rocket warning siren Israel lampo hezbollah ten Boruak thar han nei chholia in beina athlenga inka hai omek ma sela bo chetu an in puton hani hezbollah Israel inka hai hi hezbollah hian hmun man siam thar le a chutianga man la le ani chuan Israel chuan a be ngal theyang ti ania chanlet na ata na be ngal theyang ti ania chumi changchoi chuan Israel chuan a be ngal a be let ngal phubalak nan chanlet nan inka hai bo chet na chu changlet ngal zat bok ani inka hai nei nu hian Israel chuan hezbollah operative tele allied terror group member zathum somret chuang an that le to ni in media te chuan an puang hezbollah mun zatam tak Israel chuan a kap chele to a Lebanon chhimlama po be puithlak na hi inka hai nei nu hianin ate naw zong nen sangkhat zani chuang zet Israel chuan a kalpui le to ni a soi ani heng zong hi Israel chuan hezbollah ten inka hayan bo cheta wanga an chan let na ni in an soi ve bokani ole seidon chon seitur tam tak oma kan puang seng khrilon ni le phot mei te se khati chena khan kan du to kanga Iran thil thleng turte in Yemen pon boi chhole meka tiang chuanin rambial buaina indona chuak thei mai din huna Middle East te pon ding le meka nia chutiang zong thil thleng thar thu thar berte he channel atang hian in longa chang zel don nia